bahita muri Vestine hakaba ari ikibanza giherereye hano i Bujumbura. Aba bombi ndavuga Vestine na Dorcas abavandimwe baririmba indirimbo z'Imana za gospel, akaba ari abahanzi b'abana bakiri bato bakunzwe cyane mu guhimbaza ndetse no kuramya Imana. Akaba bagiye kuba bahanoheri abarundi, bakaba babakiriye neza cyane. Rero turaje ngo tubibabwire neza byose. Bakaba bakiriwe neza hariya i Bujumbura, bakaba bagiye no kuba baganira n'itangazamakuru byimitse imbere yuko babasha kuba bagezaho ibihangano byabo byose abakunzi babo bayiherereye hariya mu gihugu cy'i Burundi. Ni Afrimedia TV, ni mu myidagaduro tuba twibereye turi kugenda dusangira mu makuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nujye kure turaje tuyakuramburire yose. Ni muri Vestine nkuko Dorcas abivuga, akaba ari ikibanza giherereye hariya i Bujumbura, ndavuga mu gihugu cy'u Burundi cy'abaturanyi. Aba bombi yaba Dorcas ndetse na Vestine bagiye kuba baha noheri abakunzi babo baherereye hariya mu gihugu cy'u Burundi babakunda cyane, baherekejwe rero na manager wabo ndavuga MIE Empire muri rusange, ndavuga boss Irene. Bashije kuba bagira i Burundi amahoro kandi bakiriwe neza cyane n'abakunzi babo. Murabibona rero mu mafoto make dufite turi kugenda tubasangiza, bakaba babakiriye ari ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Bakaba bagiranye n'ibiganiro bigufiya cyane n'itangazamakuru, bababaza uko biyumva nuko babonye kiriya gihugu. Tubibutse yuko rero hari n'ikibazo cyabashije kuba cyabazwa mu minsi yashize, byavuzwe yuko ndavuga mu myaka yatambutse, byavuzwe yuko itimu yabashije kuba yahagarika igitaramo yari igiye kugirira hariya mu gihugu cy'u Burundi, ariko dutegereje kumva ikiri buve muri manager w'aba bana bakiri batoya abakunzwe cyane mu ndirimbo zo guhimbaza ndetse no kuramya Imana. Rero ni Vestine na Dorcas bakigerayo rero babashije kuba babazwa uko biyumva nuko babonye abarundi muri rusange. Bavuga yuko babishimiye kandi bishimiye kuba babonye uburyo babakiri. Rero baje kuba babazwa aba bombi icyo bateganyirije abakunzi babo mbere yuko igitaramo kiba. Dorcas agira atya, avuga ko rwose ari igitaramo kizaba ari cyiza, abantu bazabohoka kandi bakabona Imana igakora imirimo muri iriya minsi, ubwo azaba ari kuwa gatandatu tariki 23 z'uku kwezi turimo kwa 12. Ni ukuvuga yuko rero aribwo igitaramo kigomba kuba, n'ibiciro byabashije kuba byajya hanze tugiye kuba twarebera hamwe banabivuzeho. Kandi iki gitaramo nuzabasha kuba yakifuza kugikurikirana azabasha kuba yajya kuri website yasohowe, linki basohoye yo kuzakurikirana iki gitaramo live. Bikazaba bizisurwa 10,000 ndetse n'ibihumbi 20 kugira ngo bashe kuba wagikurikirana. Ni kuri uyu wa gatandatu rero tariki 23. Ni itsinda rero ry'abahanzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana rya Vestine na Dorcas rigiye gusangiza noheri nziza n'abakunzi bayo b'i Burundi mu gitaramo giteganyijwe kuba kuri uyu 23 Ukuboza uyu mwaka turimo, nko twabibabwiye kuri uyu wa gatandatu. Ni igitaramo rero ngo cya mbere aba bahanzi kazi bagiye gukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ngo bikaba byitezwe ko ngo kizabera mu mujyi w'Ubujumbura nk'uko twakomeje kubibabwira. Rero amatiki yo kwinjira muri iki gitaramo ngo yatangiye kugurishwa, aho kwinjira ari 10,000 mu myanya isa
isanzwe, naho ndetse muri VIP akaba hishyurwa ibihumbi 50, VVIP akaba ari ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ku rundi ruhande rero Dorcas na Vestine ngo bagiye gutaramira i Bujumbura nyuma y'umwaka umwe bamuritse alubumu yabo nshya abisi nahawe ijambo yagiye hanze mu mwaka wa 2022 hari ukobuzani. Alubumu rero yamurikiwe mu gitaramo cyabereye mu mujyi wa Kigali, iyi ikaba ariho izi indirimbo zakunzwe cyane yitwa nahawe ijambo ndetse Papa Sibayari n'isaha n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa azari ziri kuri iyi alubumu yiswe nahawe ijambo yamuritswe mu mwaka washize, ndavuga mu mwaka wa 2022 ubwo hari ukobuza. Rero urumva yuko bagiye kuba bakorera igitaramo cyabo cya mbere basohotse igihugu cy'u Rwanda hariya, ndavuga mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, babashije kuba bakakirirwa neza ubwo bagiye kuba baha Noheli abarundi babakunda. Ni igitaramo rero kigiye kuba cyabera hariya i Bujumbura, bakaba bajyanye na timu na manager bari kumwe wabo, ndavuga Irene nk'umwe mu ba hafi aba bana bombi yaba Dorcas ndetse na Vestine. Rero urumva yuko bagiye kuba baha Noheli abarundi muri rusange ndetse n'ababakunda. Iki gitaramo kandi n'uwifuza kuba yagikurikirana kuri internet, ndavuga ku rubuga bashyizeho website yo kuzaba babakurikirana kuri uyu wa gatandatu, kandi ngo kuba wakurikirana uri hirya, ndavuga uri kurebera kuri internet, bashyize iyi website kureba ni ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 20. Rero reka tutegereze turebe ibivugirwa muri press conference, tukaba dukomeza gukurikiranira hafi yakirwa ry'aba bakobwa bakunzwe cyane muri kiriya gihugu cy'u Burundi muri rusange, cyane cyane i Bujumbura bagiye kuba bakorerayo igitaramo cyabo cya mbere ubwo ubasohotse igihugu. Ibi ni bikomeje rero kuvugwa itangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka minira hangaha kandi mbashimira kuri mwe mwese mudukurikirana, cyane cyane mwe mwakoze subscribe, twishimiye gukomeza kubana namwe.